ama sign clear tu le ngai thatu te chibai ka buk le vek chu Mualthuam no ta lei rol la ram din pui thi na chung chang kal zela mi then khat mi mol tak tak kan ti tiang khang hau khan pu fana special report comment a le social media comment sang a the edwal thi na chung chang mo phur tu a hian apa tem songa comment te khatiang apa mo pu ang so comment te kha mu dura tam hle me ya thil chung chang hi a sia lo ka ti khop me enga tinge mi then kha thi an mol ti hi tu tu mai ka ron sei du ni chuan ni sana khwarin life a thazwala fan nai dina a ron life na comment a po khan apa ring hel songa comment te po kha atam hle a tu rol hi video pakha ka soi dong khan tiang comment te hi interview le youtuber te video ron siam comment te hi an chung te hian an en vessel te hi siaila ti kha ka ron soi to ni kha mi then kat om ngai na thalo le mol fal deuh hi kan lo om thina thile a sia lo hle me ya kha dia social media comment ching te ho kha kha tiang kha ban san te u tuan thil pat kan soi du chu pu o pi le anu pui le chung te hian eng tin nge an nat le zo lang mo pho har chung te le chiat tok chung te nat na ron thlen bel tu kha in ni ti kha lo siaula kha tiang a ron comment tu te kan he thil ka comment awang le apa karin hel awang ro thian jail thleng le visa choi le jail thleng tang thai ka ni ti kha lo in se te u mi in chia dan to ka mang ang le kho har taka an om la ya kha tianga kho har chung te sok wal that tu dura lo ngai ka da thin lung kha angkha ban san phatangu mi then khat la in ti comment thiam tak tak hian chu crime scene hi crime lampang hi ka en ngun deuh fang nge moni apa hi ka ring hlel tlat apa ni ka ring tlat tiang songa kha tianga ron comment tu te kha in account kha screenshot nang mani po kha chui chua jela dalu thai ni ti kha lo in riaula chuan tu na hian an kho then om kho pa kan ti tiang haulong khua youtube channel nei tu pakhat ui khom channel hian ti hian fia takhit a ron soya hi a video hi minute ni khat lek kan la chuak anga min lo hre thiam lok sela wal that tu hi ramdin pui pa ani yang tia mena lo soi chen tu te khan fia le uluk tak khan lo ngai thladon nia ni lo zia kha a video a hit a ron soi chiang view khan ka ria ngai thlang ke hi helai Mualthuam not khopi mai haulung khua mi le sa hi kania ti chuan he laram din pui thina chung changa hian atir te apo arwang mutu te zinga ka oma te chuan video po engemaw zat ka upload to nge a mi pui na be seina kan nei ange in laram din pui no chuina chung chang hi ato thleng in a that tu man chu ani thleng video hi karon upload sel don ani ti kalau soi to ang khan tuna po atul ani chuan arang thei ang berin Mualthuam lam hi ka tan phei ngal thina chu tiang chuan vo in nia po hetiang video siam tur hian Mualthuam kan tan phei le a kan lorin hel apa ani ang a ti thu te e khang ang te po kha nge ani lo zia chiam na tur in video hi ron siam ngai te po in kan ria a ti chuan anu le pa poin min lo ngai poi mo em min lo dong song tha a chik tak le uluk tak po in kan hanin koma amai ro chu anril ro ngai tu ana hi alapa ngai hei thei bik lawani chung te awang chuanin e kan youtuber tam tak ten kan soilan lo thei lo LBS special report nei tu puwana ero khachu zoram dung le wangina a chanchin kan ngai chan ron ani awangin i kha chu thil lo thei lo wa te pon lo ngai taila nilem lova engemaw hriat cha ka wanga youtuber tam tak tena kom na hun lo nei chen tu ma po kha tun huna hi chuanin an ma ni nu le pa po hian an rem ti to lova e kom hi lo tum boi to lowila i kha kan soi ritel tu ngal bokani video hi sei taka han play kha rem chi lova in du kha chun hui khom channel a khan in lo ve in mayanga la ron so yakhan athiang thupat fiam ka ria haulong atang khan thil chiang turin le wal that tu hi apa nianga dia ring hel le social media comments le la khan atam ema wangan khami fia tur khan tura haul channel hi afakal wangwanga hute uluk tak le chik taka an zo thwa khan tual that tu apa ni lo zia te bo khan sia thak khan aron soi fia epo he video ka en huyen pu vara channel comments lampang te bo ka fa en thuak hloma kha ta khan apa ring hel so ka comments kha an chung te ta na chiar nuam lo tur comment kha atam la tu ka hang tiang comment te kha ramdin pui nu le pa te khan an lo mu ve nge yanga
ti kan ngai tu hian atinge kalau nat phui ani mo chuan kha tianga ron comment tu te po khat a tual that tu hi man chuak vat sela a phu tok hremna penge ro se tia kan lo du tho la tuk le kan lo tang la tuk khan thil ni lo kha rin hel tur kha an zong ani perin ka hria an han soina fiona jo then khatin tual that tu hi tunge niang tia ama ramdin pui le achung te kan tor pui le tu wanga kha thianga an lo tang la tuk om huna kha tiang ngai tuan ril ru kan lo ne kan lo tang la tu wanga kha tiang comment te pon in ka hria po chuni se kha tiang thil kha chu suspect le rin hel te kha chu mi mel tin pon kan na yang ma se he tianga chuan kan police hiam tak te po adoma tuna Mualthuam no da hian an thut chil meka kha tianga rin hel tur le tur lo kha chu police te pan an re me mang mo kai mania he tianga lo soi chen kha ngai lo wang chuan kan tong kam te po hi in sum de uhlomila achan chu investigation kal lai ni wangin kai mani than po le kha tiang comments lo siak tu te an po khan apoi thei ti kha ire thar tengu ti kha kan soinon le du ni e chuan heta comment phathe han tar lang taila pu wana report comment a phei chuan aparin thel thua tam mai ati tu ban an thelo ma se minat sar hulaya hetiang comment pe du tu te hi an makani aron tia va en maru phai che in difing sel se thil soi om le om lo po thelo mani thian te bula soi om tok le khi social media hian kan soi lang thina an ring hlela ni pun ngoi ve lok kha har lo nen tin aron comment hai hi adik chiani mi then ka chuan apa interview na tang te khan pu wana le fantong official na an lo interview tang te khan ngai dan kha kan lo siam khal rongota ring hi kanin ang lo kan ti to kha camera kan face dan te po ai nang lo ni kan mi ring mi zia po ain an lo ang hian chuwang chuan kha tianga apa interview tang le tha soi tang te rongota kha tianga ngai dan lo siam rongot kha atha ber lo ni ti kha kan soinon le duwa chuan tir ka soi tong khan apa ring hel zong le apa puang songa ron comment tu te kha intaba kha tiang au khan etina tuna hin apa le kho har chung te hi kan ti tiang apa pu op hi sual du se chuan kha tiang ron comment tu te laga khan defamation case kha afal thei ni tula phei chu in thui chu hi har lo le duk mo kho har chung te sual du phei si chuan kha tiang in comment na te kha screenshot in defamation case kha lang mani la ka alpha phei chuan lung in tan le poisa tam tak choi theina ni ti kha re thar le thaila e kan nau din pui hina run thlak tak le rong tak hi mizoram mi pui kan thin rim tlang ani chuan he din pui thina chung changa hian apa ring hel tu kha an tam ma wang khan kan ti teang soitlang popila wantong official le pu wana special report kha atir rang phat khan en chuak le ka dani foi ni lai kha ka en chuaka kha ta khan apa an kom na kha voi ni lai kha ka en chuak le ngat ani khata khan apa mo pu tum deuh thlat an lo om hi makkatia ma se ni mi ring vek kan nia kan thlir dan hi inang vek thailowa apa an interview na khangun ta kha kan en chian le khan kaima lo thlir ve dan le mu ve dan zo kha tinga apa rin thel na zonga kha tinga thu soi le kha tinga thak chhuan nei kha ka thailem lo ni nga po chu ni se tual that tu hi man chuang ngei hi mi pui pon kan du thawa e thil chung changa hian Mualthuam not le a kho chhe vel mi te pon a rin hlel kha in nei ni chuan a police lam te po kha re lo la chuan kan thaina anga mi pui te po police te tan pui thei tur khan yo mangu ti kha kan soidua naktuk lam panga po ramdin pui tual thana rap thlak tak thleng du lo na lan tir chung changa khan a khotlang mi pui te pon ong te po an zo do na khanga po khan rem le a thayang ang khan lo tel pui theu tur khan kan som du bok chu ni eng po chu ni se tun thum tan chuan hemi chin kha lo ni le phot mai sila atoba kan soi du chu social media kan comment le kan thu soya te pui te ifim khur tlang le sual turin kan ngen non le du bok chu ni